Yesumani bako bai daga sakni kobrang kora bathenga rongkha chukhnai rang thena. Pakistani Balochistan adokni byaptam chigniyo Baloch pobormi thana longgoba aro sosan ngi chadapani rang ko dakaha. Ya serang scrubber waloni sonipa salona khengkheng jol jol ongaha. Siperang aro bobra ya chadapaniyo bobra sak sosni mang aro sorkarini siperang sakchkheng mang siha. Wamangni chadapgoba byaprang ara kutha Jiwadal Makran Hap Saman Nasirabad aro Naski kita takaba biaprangko bobrang chadapaha. Jiwadalni mandrangko ba civilians rangko sotaha. Wamangoni nuktangrangoni sauba ya selo siha. Balochistan Chief Minister Sarfaraz Bakti ni parakatani kita siperang bobrangko warachakinga aro clearance operation rangko dakang kuinga. Balochistan Liberation Army BLA ya chadapani rangko wamangni operation Herofest 2 Paksat Bak Takke Dakaha Nemi Jasuni Basalo Parakataha. Patangaman bersirango Balochistan bobrangni chadapani pate belong pate pari dapainga. Hajarni kopo presyo Pakistan gemeko pobral dorangi. Sarapani rang pola cibri persen mang pari ha. Mengemen koborang secondary school living certificate SSLC examination ko hajarni ko kisni ba purikha ko December jao March kagen ene Meghalaya Sorkari Pakata ha. Education Department ni under secretary KG Kalbulini yatani kita December jao purikha ko ngatna kita Sorkari thika ha jikon lo nge kham khagpa authority rachakaha. School Education and Literacy Meghalayani Director ko adokni gemek secondary school rangko porikhani tarikna skang wamangni academic program rangko machoda china ke china yataha student rang porikhana name takke thari sona mansuna kita porikhani tarikko singanang prakataha mengun koborang Southwest Garo Hills District ko Indian National Congress INC na kamkagapa agapi delgaparang sonibasalo paltioni ongkhat kermangaha Southwest Garo Hills District Congress Committee UCC ni President Lial Milford A Sangma unbaksa kepan agapi delgaparang aro office perang aro paltioni ongkat gemtokaha paltioni ongkat keparang ara Telason Bimarak General Secretary DCC Southwest Garo Hills Hengman M Marak Vice President Saman Para Block Congress Committee Signal A Sangma Federal DCC Southwest Garo Hills Penis D Sangma Content DCC Southwest Garo Hills Sargra M Sangma President Ampati Block Congress Committee Sisang D Sangma Vice President Ampati BCC Nekacheng CS Marak ELO Ampati BCC Jetsing Sangma President Mahendra Gans BCC Crackstone R Marak General Secretary Mahendra Gans BCC Tenzing T Sangma Secretary Mahendra Gans BCC Nathaniel A Sangma Vice President Mahendra Gans BCC Limbati Sangma President Rangsakona Block Congress Committee Aro Panseng A Sangma General Secretary Rangsakona BCC ongkatoka hatsang Lal Milford wamangni paltioni ongkatani geman khobor dathemupangna aganengon palti ko plakatna japang jadoloni kamkha gaparang arita delgaparang paltioni ongkatani stiko una onaha unigemen wamang paksa paltioni ongkatna sanchia ne aganaha aro dao de be tarang paltioba napna sanchiani dongkhuja neba aganaha Mahindragans Block Congress Committee ni President Jetsing Sangmani agan skanik dare paltiko delengapa agapi delgaparangoni taksakani rang komia yandake onggen semoba takske kamkha khuachem Andibas misak dijani aro nirok dijako manani gemen wamang paltioni ongkatna chanchia ne aganangaha Liar Milford antani paltioni ongkatani stiko sonibalo asanango unangaha mengben koborang Meghalayani North Garo Hills District ko iching aro holdi ge game chagaparangna namgani ongya Skrubasalo Ijako Agro Farmer Producer Organization FPO Kalkuta wamangni game mangabaoni Kogroup Metric Ton MT ni consignment ba bosturangko jotulona watataha ya consignment ko watate chugemekte sotok punga metric ton gapengjo kami chagaparang karang jachiba dol ba mande geta ongija business tadal keparang baksa meligirke kamka anichi namgani ko maninga sakracha punga batin kami chagaparang mungsung pate iching aro holdi giparang namgapa mangani ko maninga MNREDA ni Chairman Rupert Moman aro Dr. Joram Bida IAS Director MNREDA pamangni dongpa anyo karkuta o kami ge chagaparang thumangaha yanakapa thome chanchir maniera kami ge chagapa halgapa singapa postuni damrangko thika anyo dakchakapa onga aro mukhangchi nambate bareng chiwalani ko takangna Chairman Rupert Moman aganaha Waneke Cultivator Nature Product Production and Procurement Team ni representative prang thomaniyo wamangni khatharangko donenga Meghalayani iching aro holdirangko gepen biaprango sandi keparang pangbia andiba adoko iching aro holdiko giagamanyo apsan dake quantity ko pangbate mandapanyo khadongna manbreja yan mungsonggupa rabiani unga andiba MNREDA ni dakchakanyo aro EYLLP ni dakchakanyo mukhangchi nambate
kamrang ko kaangna mangen ene agana ha mengemen kurang Mijar suni basalo Israelni air strike tangchi guani Gaza Stripo mande sakola chigna pate sota ko manaha ene biapni authority rang prakata ha hamasi chala ingba civil defense agency ni prakata ni kita siang keparang ni kisepo bicarang aro mechkrang ba dongpa ha han unit jira o khatna pengba mandang ni dongchakapa ten ko helicopter gan siprang chi guaha neba uamang agana pa ha Palestine rangni agana ni kita ya strike kangara yajani abachingao US President Trump ni Takchagani chi October ja au kuchusan takapa si spal ni gni kapa phase abachinga oni mijalo strike rang waha Israel military rang ni parakatani kita Hamas ni skroba salo tal kuchusan ungurkani ko fiani aser wamang ya strike rang ko takaha IDF Israel Defense Force kata Eastern Rapa owa ningni thanerangoni ongkhatbagapa terrorist sakchet ko nakaha Central Gaza o Hamas ni commander Sakri weapon storage aru guli gochakapa land site biaprangko nisetaha Hamas ya strike rangko matnangaha aru Israel ni genocide pa mandrangko nisetna jothong khaani ko champengna US ko dibiataha Gaza City ni Sipa Hospital ni prakatani kita residential apartment ko guani aset isa sakatham aru mechik sakke ni siangaha Samal El Atbas rutalna agan metengo indene prakataha uamang ceasefire truce ene agana ndiba iya Isarang mai nam gijako takaha aru chinga mai nam gijako takaha ceasefire aro da au ngingba obostha ya strike Gaza aru Egypt simani rapa crossing ko reversalo itni sumaina thari seng meteng sumayo ongaha Yanaska IDF Israel ni onkamgapa hostage ni mangisi ko mantukaha Egypt aro Qatar ni foreign minister rangba iya strike rangko matangataha aro kususan ungkukani ko rakki China di biataha January jauh US Special Investigative Corps ceasefire ni phase 2 abachingani ko prakataha phase 2 o iya chol donga Gaza o technocratic Palestine sokari korkna Hamas aru gapan Palestine dorangni silchi dari rang kor chakna ne yana kapa nyamrang donga chem Hajagne ko tam Oktober sini bersiuni da alona Hamas ni air ministry ni aganani kita Gaza o mande sak hajar susni sar chatok sotok na batphele sota ko manaha Israel security force rang ba mande sak hajar susni na batphele siaha ne kura chakaha Pobrang bonaha plakon tela